Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Tumai Old Beat House Shillong. Uba bantai dor lingdo ubalong Myntri uba pet yakatanat Sports and Youth Affairs jong kesorkar jela haga arpu sautri unai leber arjar arpu way ula Plie ba yu Mawnongrim ne benta bantai ka multi-purpose indoor sports hall haga snong maupat harengkat ka jingidon lang jong MLA ka pentor kra constituency uba Alexander Elhek ubalong ru Myntri kesorkar jela yakani ke indoor sports hall balamang pisa lai point saupu ar kelor tengka Bat ya kabala khmi lenti ban shna pendep house nem arjar arpuar kan yata khoru bat ka jengrekhe jong ka maupat sports and cultural club ya ka jubilee ksiar haunehi usnem Najuikan bunsin nakabanta banyo ya ka ying shnong Nandang najuikan bunsin ru banyo ya ka sports complex Hadin by Ya kan ikan skim macam berkenau ipi blog rabah strong mencua kelamang nak benda kador bar strong golfing nam tak kador golfing sports club. Kita mana kedau berkatan kita kalau nggak berit ni semua berjual kita ke bahaya nama kapisaru jong ni sports multi-purpose sports complex kalau nggak bahaya adu like road saupo arlak ledang bakla. Like road saupo arlak jadi skim dia nak benda kejenuh kam pada jong golfing bagi kam tangga posisi klur nggak berjual no ya ka dapat Arts and Culture Department dapat menganggap minister juga Art and Culture juga por bila ayo ya kata kepada posisi keluar dekat nak kepada kejenuh kam juga Golfing Sports and Cultural Club. Tiada pemain mau ikut ong jongi Presiden juga Sport and Cultural Club Mopat Sports and Cultural Club endap san house nem arpo ar. Agak juga por ke state Meghalaya ke jungi. Ke state Meghalaya ke jungi hau arpo ar mangiru ko ke state ko minok song jangan ribe jungi ke Meghalaya. Ngiru ngin celebrate ya ke jingdap sun post nem jong ke state Meghalaya. Pada ke juga por pesayo sakawai pade ke celebration ke jingdap wemeli jungpi arpo so stem arpo ar silver jubilee celebration. Jadi baru likely di program bahaya mungkin sebelum house dem art ceneng. Namun ada sports club Mopat, namun ada jendap Sunpost nem yang state Meghalaya ke jungi, bagi jendap art pusat sistem ke julung MLA ke junga nak neka pentorong kra constituency. Jika aku beli ki pai baru ki belaju ai ki jingsian ya, ke jingi ke jungfi, kedua por ke basdang adu mentah. Dak mentah bangala banyo sakiran pada celebrate yang dikejingdap Arab Sistem ke juga pemilih juga pentorong kra constituency. Tinggi negara mau bagi kuah pendek no ya kini ke sports complex atau arpo. Dan ketukan dia benda redesign nomor pada kalian juga senang. Laisong berkat akan juga sengi kebalong ke Monday ngelong meeting hing jungi. Bagi orang bagan don kendat benda ega parking pada bar bagade khendo gade ni gade do bajuan ban tap khendo tap kita kata dau idon kam ban redesign dia ya gade ka sports complex ini sports complex kan ka multi purpose sports complex including indoor stadium kita ko mala ong ni di chief engineer kandon ka badminton court kandon ka table tennis ka ba gila ne lekai Kalau benda ke multi-purpose hall, kalau dia ke community hall, kalau khambha itu banyak kali ke pengidon mentah, nak ke mentah bela penpedun kam multi-purpose. Kamu lada dor kam kenu no ke jinget ho, cong kureu. Apa ke stong ke tahu ke dor kam shu lada dan yang ibarat yang ru kem dia ban kuslai shu. Kani ke hall ke sakater, ke ai, ke lat ke lenti, nak ke mentah jeng itu yang gisam. Lada mana menurut ke bakwa penpedun kam ya kani ke hall kum ke marriage destination. Kejaga berdong congkurim lu, tang hakapur ke balai ke gomdan ke sport activities ke. Kita ada isu ke jempen bed hijau ke senong, ke balai ke berbahar, berkhambah dan tak jempen toy jong pai ba berdong senong jong ke senong mopat hi pora kau. Ngaju osngau, Singapore ya ke maupat sports club. Kebujuan simbenta hakikam ilakai ke boper. Kejuan benta hakakam bani lekai football bani simbenta hagar jimpeniat jokas
Shillong Sports Association hang tay hapo pulu ya ke kami lekai football kadai nagaway pat ke sports club no ke ba shongshit ke ba bon kinong kershan ke ba wan ban ya kershan shit raham yal ka jong ka club ngada ong yi ba kraw mentan kani ka snong maupat ke jong pi kadai ke snong ka he ba bat lada ngile ba ila ban wanra ki infrastructure ki babiang ila ban penbiang na kabenta ki nong ile kai ki khon samla ki jongi kan long kawai na ki snong iban kiu bha ak kam ile kai kadai shisha bai na kaliang jongi ba hek kumbala yathu mentan yong bai gani ka multi purpose hall ginra no sipo mopat namar na kapor na ju ekran bati ngong bagani ka kam kalasa kapisa kala susongkai hapo ke department nginle kumno kum uparlot ngongi watlat wat lenti lada pimla ban watlat wat lenti lemang habia puram para mangimo kumbang aju kren na kapor si kapor aju ang baka kami lekai hapo ke jela jungi ngi kelanang kiustet kai kebadan kampan tolong ya sorkar ya ginong mikmat ban ai kati kemon kati kadian banang kentiu banang pelilat pelenti ban ai jingerap yaki daga bakaner yaki infrastructure bot ki bangin tai ki madam yelekai bangin tai ki indoor sports hall ban aka juga por bangin nang yarap yaki pat ban ai lat kumno bagin yo shim benta ban yo ban mi ban le shim benta mdai tang postit wat chabar kastit ngi bakan no kinong yelekai ki jongi mdai tang football mdai tang contact games ki martial arts ki boxing kiwai kijing lekai ng iba menta kila nang mi siya kamat bagi babon kibayo ban isim menta siya bar kim juan pai thli juan ra bagi medal badai na tagadang uipi baka sarkar ka jongi marmar hawar ajar kat kendai yang itu ipi nadu arjar kat pra pengasimti ngila iya siya kamat bud ban pendek ya ka sports policy baka sports policy menta ani tu ipi ngabat ibahek ngidon lang ko kabinet ban approve hatu kopor bungi pelong yaka cabinet sepo tura yaka sports policy kejingdon jong sports policy ngani tu pi kan long kejirap yaki khon samla ke jongi kejingdon jong ki jataka ile kai ki babiang kan long kejirap i khon samla ke jongi ka kami ile kai ngani tu pi kan pelat jadi ke borok ki besniu abang i baki samla jongi ki bernya hakakam ke besniu ngongi pi pelat kita borok kadai banginang penbiang banginang yarap yaki banang pelilat nanti ban ai ijagela kai ki babiang ngatrai kumpi kimi ki pa ki badan hangni ngatrai pi kwa ban i ki khon jong pi ki bakin ya shimbenta ki kamela kai bakin long ki bashat baklan ki ban nya jagalenti ki badai dai bakin ngat sikino ki jinglong ki basniu hagani keslapatai tidai na takada ngongi pi kani ka jinglong jong kani ka indoor sports hall angni khamtam kaba kongsan ya kalong bagani ka hol la ban pendon kam mit million jan mit ngila ban thang da khalai te jingdon jogini ki khna jaga bakini yang ka se pendong kan syarat bakini ya shongkai ba ki perlong bakini le kilo ki kam ki bomde ya ki imlang salang ngathrai ke jingdon jongani indoor sports hall kan long ke jingku ya kan ke snong jongpi ngai ba ka snong kam dei ke snong ka balingka ke snong ka dei ke snong ka berhenti ke snong ka badan disiplin ki no punya snong ki dei ki breu ki badan ke jingkit klik Hendai ngongi pi kat nang liat kapor ka population ganang increase yimtep aga jinglong jingman hakum gani kapor ini kendu baki beri ki bakum do hendai ke jingdon pat jong gani jakai le ka ki bobiang kan long sisa ke jinggelku ya ke snong ke jong pi bat ngeng skam kumbalai keren